ngo ibyabaye byarabaye. Nicyo gihe noneho ngo bigere ku iherezo kuko byarakabije cyane. Guhera mu mezi make ashize ni kenshi ikirere cya Iran cyagiye kinjirwamo n'indege z'indwanyi karahabutaka z'Abisiraheli n'iz'Abanyamerika zikabinjirira bucece kandi zigaca muri humye intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere z'igisirikare cya Iran. Ni kenshi intwaro rutura z'i Yerusalemu zarashe za misile kabutindi zaka umuriro zikoherezwa guturitsa Iran n'indi mijyi ikomeye cyane yo muri Iran, bikagira kuri rwa rwego rw'uko ikirere cy'Abanya-Iran mu masaha y'ijoro cyabaga cyuzuye umuriro w'ibiturika by'Abanyamerika n'iby'Abayisiraheli. Byabazahaje bikomeye kuko byabaga bifite ubukana buruta kure ubw'intwaro zabo z'ubwirinzi bw'ikirere. Ibi bikaba byarabateye igihombo ndetse no gukomeza gutsindwa kenshi muri iyi ntambara yabo bahanganyemo na Israel, bakicirwa abayobozi n'abajenerali bakomeye, bagasenyerwa ibikorwa remezo bikomeye kuruta ibindi mu gihugu, kugeza nubwo byageze kuri rwa rwego yuko mu minsi yashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel baturikije ahatunganyirizwaga intwaro rutura harimo n'intwaro zirasa ibisasu karabutindi ndetse n'ibisasu kirimbuzi, byose bishyirwa hasi mu gihe intwaro zabo zirinda ikirere zitari zakamenya ku kirere cya Iran kinjiriwe bikomeye n'indege z'Abanyamerika. Ibi rero bikaba ari byo byahatiye abayobozi ba Iran mu kongera ingufu mu ntwaro z'ubwirinzi bw'ikirere cyabo. Bashakaga intwaro igezweho yabasha guhangana n'ibitero by'Abanyamerika n'iby'Abisiraheli, ariko basanze amahitamo bari bafite ari ugukoresha intwaro kahabutindi z'Abarusiya zikoranye ikoranabuhanga rirenze iriboneka mu zindi ntwaro zose z'ubwirinzi bw'ikirere ziri mu isi hose. Iyi ntwaro y'Abarusiya yitwa S-400 Air Defense System, izwiho ububasha bwo guhangana, kumira, guturitsa no guhanura butosha indege z'intambara yaba iz'indwanyi, izirasa bombe cyangwa amadrone, zigaturikiriza mu kirere za misile z'ubwoko bwose kuva ku zifite ubukana buto kugeza kuri za misile balistike zambukiranya imipaka, zose zigashyirwa hasi. Nagushidikanya ubu rwose iyi ntwaro y'imijyi y'Abarusiya yamaze gukandagira ku nshuro yayo ya mbere ku butaka bwa Iran, aho rero iryamiye amajanja ndetse niteguye gutanga isomo rya gisirikare ku ndege z'Abanyamerika cyangwa iz'Abisiraheli ziri buze kwihirahira zigasusunutsa amazuru mu kirere cya Iran zizingwa amazi n'iyayandi. None mu by'ukuri iyi ntwaro Uburusiya bwururukije mu gihugu cya Iran ifite ububasha bungana iki ku buryo ibasha guhabya intwaro zose z'Abanyamerika zirekura misile zihariye kuri rwa rwego rwa nyuma ku mirongo y'imbere y'urugamba? Iran yabiri gutegura iki mu by'ukuri muri iyi ntambara? Nkuhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Waba ufite YouTube channel ukoreho imyaka n'imyaka ariko abasubscribers bakaba barakubereye nk'imvura yo mu butayu. Ku mbuga nkoranyambaga zawe ukora buri kimwe cyose, yewe unabishoramo amafaranga menshi ashoboka, ukabiha umwanya uhagije ngo urebe ko byakubyariye inyungu nk'abandi, ariko ntibikunda kubera ko udafite abagukurikirana bahagije bakwemera kuba wahembwa n'izi mbuga nkoranyambaga. Igisubizo cy'ibi byose ndetse n'ibindi bisa nkabyo ni imbuga SMM. Abahanga mu kuzamura imbuga nkoranyambaga, aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kuzamura aba subscribers na views kuri YouTube, bakagufasha kuzamura aba followers bawe kuri Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat n'izindi mbuga nkoranyambaga zose, bakanagufasha gukora monetization ugatangira kwinjiriza akabagari k'amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bwihuse bitakugoye, kandi byose ukabihererwa ku giciro gisa nk'ubuntu. Si ibyo gusa kuko aba banagufasha kwamamaza business yawe ku mbaga nyamwinshi binyuze kuri Instagram, TikTok, Facebook mu buryo bw'ama ads. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp yaba kakanya kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Cy'indege cyo mu bwoko bwa Ir-76 cyahagurutse i Moscow mu Burusiya cyikoreye imizigo iremereye cyane nk'uko cyaremeye kwikorera iyi mizigo, cyerekeza mu mujyi wa Isfahan ho muri Iran mu birometero 440 uturutse i Tehran mu murwa mukuru. Aha akaba rero ari agace n'ubundi Iran icuriramo ibisasu biremereye cyane birimo n'ibisasu kirimbuzi. Aha akaba ari naho iyi ntwaro y'imijyi yoherejwe na Putin yururukirijwe. Ako kanya kandi bahise batangira kugerageza imikorere yayo n'uburyo yakwitwara mu gihe cyose yabiri kurinda ikirere cya mbere ku isi kigabwamo ibitero byinshi kandi biremereye cyane.
Iyi ntwaro S-400 Shamov Air Defense System y'Abarusiya ubusanzwe ifatwa nk'iya mbere mu isi hose mu kurinda umutekano w'ikirere kuri cya kigero cy'uko uyifite aryama agasinzira niyo haba hari kugwa imvura za misile uko zaba zingana kose. Iyi ntwaro ubuhanga n'ubudahangarwa bwayo bw'intambara buri mu bice by'ingenzi byayo bitaratu biyigize byihuza maze bikaba intwaro ya mbere y'imijyi ikanganye mu isi. Ibi bice harimo ikimodoka kinini kiba cyikoreye ndetse kikanarasa misile zaremeye guhiga, guturitsa no kurimbura burundu izindi misile. Hakabamo ikimodoka kigenzurirwamo ibikorwa byose by'intwaro mu gihe iri ku rugamba. Hakaba na radari yihariye igenzura ikirere ku ntera ndende. Iyi radari nayo rero ikaba ihetswe n'ikimodoka cy'umutamenwa. Hakaba ahagenzurirwa ibikorwa bya radari ndetse na radari igenzura ikanayobora misile y'imijyi yoherejwe mu kirere, wongeyeho kandi gakoresho gato cyane kitwa mobile mass system. Birumvikana kimwe mu bintu bya mbere by'ingenzi intwari bigomba kuba ifite kugira ngo igere ku kigero cyayifite cyo kubitinyitse ku rugamba ni misile z'ubukana budasanzwe. Iki kimodoka gikanganye ubona cyitwa Base Tractor Truck, nicyo cyikorera kikanarasa misile zose zikenerwa n'intwaro mu gihe iri mu gikorwa. Iyi ntwaro ifite ibisa nk'amatiyo manini ane byifashishwa mu kurasa misile, ndetse misile zijya muri iyi ntwaro ziba zirutanwa mu bunini kuko haba harimo imwe iraswa ku ntera ngufi, hakabamo misile iraswa ku ntera iringaniye byibura kilometero 120, hakabamo misile iraswa ku ntera iringaniye ya kilometero 250, hakiyongeraho misile nini inaraswa ku ntera ya kure cyane byibura kilometero 400. kandi aho izi misile zose zibera kaga nuko iyo zirashwe ziba zigenda ku muvuduko ukubye inshuro 14 umuvuduko w'ijwi. Ariyo mpamvu izi misile zifatwa nk'imijyi za mbere zitinyitse kurusha izindi zose, kuko ziba zifite umuvuduko ukubye hafi 4 w'izindi misile zose zikanganye mu isi. Ubyumve neza ko intwaro mu kurinda ikosa na rito ryabaho mu gihe iri mu bikorwa byayo ikoresha radari 3 zitandukanye gusa zikora zegeranye zigakora imirimo itandukanye nk'uko mbivuze, ariko iyo mirimo yunganirana. Imwe muri izi radari yitwa Big Bird, ikinyoni kinini. Ikaba radari ifite tekinoloji ikanganye, ibi byanatumye umuryango wa OTAN yitamiriza akazina ka Tombstone. Nyamara izina ryayo nyakuri ni 91N6E Fire Control Radar. Iyi genzura neza yitonze urugamba, ikaba rero ibiri hejuru y'ikimodoka gifite amapine 5 kuri buri ruhande, igahora yikaraga ishaka umuhigo mu kirere wayegera nk'indege y'intambara, drone, misile cyangwa roketi ariyo yose yasunutse amazuru mu kirere kigari kigenzurwa n'intwaro. Ninkubwira ko iyi ntwaro igenzura ahantu hanini ubyumve neza uko biri, kuko igenzura mu birometero 600 uturutse aho iparitse, ikaba yabasha kuba yabona ibipimo birenga 300 icyarimwe biri mu kirere. Radari ya kabiri yo yitwa Fire Control Target Tracking Radar, ihabwa code ya Gravestone. Iyi ni radari ibarirwa mu itsinda ry'amaradari yitwa PESA, Passive Electronically Scanned Array Radar. Iyi nayo rero ibiri hejuru y'ikimodoka rutura gifite amapine 8 kuri buri ruhande, ikabasha kuba yagenzura ikirere muri kilometero 400 uturutse aho iparitse. Uyu mumaro wayo w'ingenzi ni ukuyobora misile y'imijyi ahari misile y'umwanzi mu kirere itaragera ku butaka, kandi ikaba yabasha kuba yashyira mu gipimo ibipimo birenga 100 icyarimwe. Ikaba yabasha kuba yagenzura kandi misile 12 icyarimwe mu kirere mu gihe zoherejwe guturitsa ibipimo bitaratu mu gihe kimwe biri ku ntera iri hagati ya kilometero 250 na kilometero 400. Radari ya gatatu ya S-400 Air Defense System niyitwa 40V6 MR, ibihagaze ku maguru 3 kandi kaba nto ugereranyije n'izindi twabonye mu kanya. Iyi rero ikoreshwa mu kugenzura ndetse no gutahura ibipimo nk'indege cyangwa misile biri kugendera hafi y'ubutaka ku buryo byaca muri humye za radari zindi zikorera ku ntera ndende naho zemvuga mu kanya. Iyi 40V6 MR hari abayita radari abandi bakayifata nka antene kubera yuko mu bushobozi bwayo ikurikirana sinyari z'igiturika ku butumburuke buto. Mu bice by'ingenzi bigize S-400 Air Defense System habamo ikimodoka cyitwa Eurotruck gihabwa code ya Mobile S5K6E, kigenzurirwamo ibikorwa byose by'intwaro n'imikorere yayo, guhera ku kugenzura ikirere kugeza ku kuba yagenzura misile y'imijyi iri mu kirere yamaze kuba yaraswe. Dore ko ibice byose noneho bikorana maze bikabyara intwaro ya mbere y'imijyi ya mbere ikaze mu isi hose.
byose bihera kuri ya radari yitwa Big Bad igenzura ikirere ku ntera ndende ya kilometero 600, ikaba yatrackinga ibipimo 300 mu kirere. Mu gihe rero ibonye ikintu runaka kitemerewe kuba kiri mu kirere igenzura, ihita itanga amakuru kuri cya kimodoka cya Eurotrack, maze systeme y'ikoranabuhanga iri muri iki kimodoka ikagenzura yitonze ariko vuba niba iki kintu kiri mu kirere cyoherejwe n'umwanzi, ikamenya icyo ari cyo naho giturutse ndetse naho cyerekeje. Cyaba giteye ikibazo, iyi systeme igahita itanga itegeko ryihutirwa ku kimodoka kirasa misile, ngo kirasa misile bwangu ijya guturitsa icyo kintu kiri mu kirere mbere yuko kigera ku butaka, ngo kigire abo gitwarira ubuzima cyangwa ngo kigire aho gisenye. Iyi ntwaro ako kanya ihita irekura misile ikataka ikirere, ariko iyi ntwaro irekura misile ebyiri icyarimwe zaka umuriro ngo zijye guhiga igipimo kimwe, kugira ngo misile imwe nihusha isigaye yihaniza igipimo. Hari n'igihe rero indege cyangwa misile bituritswa n'izi misile zombi ntihagire n'imwe ihushwa, ku buryo ari indege y'intambara cyangwa misile y'urukoko isanzwe bitinyitse ku rugamba ihita ihinduka nk'ubufu bwa gitarama. Iyi misile y'imigi kandi mu gihe cyose iri mu kirere ibigenzurirwa kuri radari iyoborwa neza ahantu igipimo yoherejweho kigeze, ku buryo guhusha byegereye kudashoboka. Mu gihe rero harashwe nk'igisasu kiri kugendera hafi y'ubutaka, aha niho mobile mass system ku buto bwayo yinjira mu kibuga sasa, igahita itanga amakuru yihuse kuri cya kimodoka cya Eurotrack biberamo, nacyo kigahita gitanga amabwiriza yo kurasa misile, ariko bwo hakaraswa misile no y'imigi iraswa ku ntera iringaniye. Ni ukuvuga ko rero mu gihe ikirere kirinda umutekano n'intwaro, icyo kirere kikaba cyakwinjirwamo n'ibisasu byinshi cyarimwe nk'ikirere cy'umujyi wa Tehran muri Iran, iba yahita ibona ibipimo bigera kuri 300 ako kanya, ndetse iba yahita inarasamo ibigera kuri 80 icyarimwe, kuko ifite ubushobozi bwo kurasa misile 160 mu gihe kimwe. Wibuke misile ebyiri z'imigi zoherezwa ku gipimo kimwe kiri mu kirere. Umujyi wa Tehran muri Iran ufatwa nk'uwa mbere mu isi hose ugabwamo ibitero biremereye kuruta ahandi hose mu isi. Uyu mujyi uri ku buso bwa kilometero kare 730, ariko ukagira ubugari bwa kilometero 40 kuri kilometero 50. Kandi intwaro y'Abarusiya uyibuke kwirinda umutekano muri kilometero 600 uturutse kuri buri ruhande rwayo rwose aho iparitse, kandi ikaba yabasha kuba yagenzura ikirere ku butumburuke bwa kilometero 30 uturutse ku butaka. No kuvuga hariho hose mu kirere muri metero 3000 uturutse ku butaka. Ibi bivuze iki rero? Intwaro S400 Air Defense System dushingiye ku bushobozi bwayo n'intera ibasha kuba yakoreraho, imwe gusa irahagije kugira ngo irinde ikirere cy'umujyi wa Tehran muri Iran kugira ngo kibe nk'ikirere nk'icy'umujyi wa Kigali mu Rwanda. Ni ukuvuga ko nta gisasu na kimwe cyaba kirahira ngo kihasatire. Ubyumve neza yuko mu gihe intwaro yaba iteretse rwagati mu mujyi wa Tehran, si ugucungira umutekano mu mujyi gusa, ahubwo haniyongeraho amajyaruguru yose ya Iran ndetse n'ibice bimwe na bimwe bya Iraq na Afghanistan byegereye Iran. Ariko nanone ubyumve neza yuko kubihambaye bitagarukiraho, ahubwo nayo niyo ntwaro ya mbere ikora aka kazi ihenda kuruta izindi zose mu isi, kuko imwe gusa irimo misile 120 z'imigi ibihagaze miliyoni 500 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe umubare wa misile rero wakwikuba kabiri, iyi ntwaro igahita ihagarara miliyari 1 na miliyoni 200 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko byibura misile imwe y'imigi iraswa n'intwaro yonyine ibihagaze miliyoni 1 kuri 2 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ko misile imwe y'imigi ibisatira miliyari 3 mu mafaranga y'u Rwanda. Bivuze yuko igipimo kimwe rero kugira ngo gishyirwa hasi narenga miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda, kuko haraswa misile ebyiri. Kugeza ubu rero iyi ntwaro ikaba irinda ikirere cy'ibihugu 8 gusa mu isi hose kubera uburyo ihenze, birimo Burusiya, Ubuhinde, Ubushinwa, Turkiya, Belarus, Algeria, Misiri na Iran. Nizere ko noneho kimwe nkanjye watangiye gutekereza ko Iran ifite ikintu runaka kinini iri gupanga cyo kwihorera kuri Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kintu cyaba ari igiki, cyaba kizaba ryari? Mushobora kuduha ibitekerezo byanyu by'uburyo mwakiriye kino kiganiro n'uburyo giteguye mubinyujije muri comment.
Mu gihe ukunda ibyo nkora ibuka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Nkoresha handle ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Nawe ubutaha.